nk'uko bigenwa n'iteka rya perezida nimero 004/01 ryo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyepolitike bakuru b'igihugu cy'u Rwanda n'uburyo bitangwa, ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2017, rikaba rigaragaza ingano y'imishahara aba banyepolitike bakuru b'igihugu cy'u Rwanda bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara yabo. Aba banyepolitike bakuru bavugwa b'igihugu barimo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, minisitiri w'intebe, ba visi perezida ba sena, ba visi perezida w'umutwe w'abadepite, abaministre, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika, abaguverineri b'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abasenateri ndetse n'abadepite. Mbibutse ko umushahara mbumbe ugenerwa buri munyepolitike mukuru hano mu Rwanda uvugwa muri iri teka wiyongeraho 10% byawo nyuma ya buri myaka igera kuri 3. Bihuse reka duhere ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se perezida wa repubulika, akaba agenerwa ibi bikurikira: agenerwa umushahara mbumbe ungana amafaranga y'u Rwanda miliyoni 6,102,756 buri kwezi. Akagenerwa kandi inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose. Agenerwa kandi imodoka zigera kuri 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byose byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose akaba yishyurwa na leta y'u Rwanda. Uburyo bw'itumanaho rigezweho rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fagisi, internet itagendanwa na internet igendanwa, telefone satellite, antenne parabolique n'irindi tumanaho ryose ryangombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragaye ko ari ngombwa rimufasha kuzuza inshingano ze, byose byishyurwa na leta y'u Rwanda. Amafaranga akoreshwa mu rugo akaba angana na miliyoni 6,500,000 y'u Rwanda buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi bikabyishyurwa na leta y'u Rwanda. Uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose umukuru w'igihugu atemberera, byose bikaba byishyurwa na leta y'u Rwanda. Birumvikana rero ko ari amafaranga atari make. Umushahara we urarenga miliyoni zigera kuri 6,100,000. Hanyuma n'amafaranga agenerwa mu rugo yo kwakira abashyitsi nayo akaba agera muri miliyoni zigera kuri 6 ndetse n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi akaba ari byo bigenerwa perezida Paul Kagame umaze igihe kitari gito ayobora igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabyibuka ko muri 2017 haje kuba guhinduka kw'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda by'umwihariko mu ngingo yaryo 101 kugira ngo abaturage bemererwe kuba bakomeza gutora umukuru w'igihugu nyuma y'uko bari bagaragaje ubusabe bwabo ku nteko ishinga amategeko, ariko itegeko nshinga ntiryabimwemereraga. Habayeho ko rero habaho referendum, itegeko nshinga rirahindurwa ndetse biratorwa, aza kwemererwa kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri indi manda izageza muri 2024. Reka dukurikizeho perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite ndetse na minisitiri w'intebe. Perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe abariho uyu munsi wa none. Perezida wa sena ni Augustin Iyamuremye, perezida w'umutwe w'abadepite ni Madame Donatille Mukabalisa, mu gihe minisitiri w'intebe ari Dr Edouard Ngirente. Bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana amafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,346,156 buri kwezi. Niyo mafaranga bagenerwa, no kuvuga perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda bagenerwa amafaranga angana. Buri wese kandi agenerwa kandi ibi bikurikira: inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta y'u Rwanda. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fagisi, internet itagendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satellite ndetse na antenne parabolique, byose bikishyurwa na leta y'u Rwanda. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo akaba angana amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta y'u Rwanda. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa nabyo bikaba byishyurwa na leta y'u Rwanda. Amabwiriza ya minisitiri ufite imiturire mu nshingano ze akaba agena agaciro ntarengwa ak'inzu ivugwa muri iyi ngingo mu gace kayo ka mbere n'agaciro ntarengwa k'ibyangombwa bigomba kuba biyirimo, nk'uko aya mabwiriza akomeza kugenda abigarukaho. Visi perezida ba sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite,
abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma. Ba visi perezida ba sena bariho uyu munsi wa none ni Esperance Nyirasafari ndetse na Dr Mukabaramba Alivera, akaba rero ari bo bungirije Augustin Iyamuremye, perezida wa sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Senateri Nyirasafari Esperance niwe watorewe kuba visi perezida wa sena ushinzwe kugenzura amategeko n'ibikorwa bya guverinoma. Hanyuma mu gihe ku rundi ruhande Dr Alivera Mukabaramba akaba yaratsindiye undi mwanya wa visi perezida wa sena ushinzwe gukurikirana imirimo ijyanye n'imari n'abakozi muri sena y'u Rwanda. Akaba rero yaregukanye uyu mwanya ubwo yigikaga uwitwa Senateri Umuhire Adri yaje kumutsinda ku majwi agera kuri 22. Iki cyiciro kandi nacyo kirimo abaminisitiri ndetse n'abandi bagize guverinoma. Ni ukuvuga iyo tuvuze abaminisitiri nabo muri aya mafaranga bahembwa cyangwa se babona buri kwezi n'ibindi bagenerwa, ni ukuvuga twatanga wenda nk'ingero, barimo nka Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney, ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri Johnson Businge ni Minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, akaba ari n'umwe ya guverinoma y'u Rwanda. Twavuga Claver Gatete, Minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse n'abandi baminisitiri batandukanye nabo bakabarizwa muri iki cyiciro. Ni nacyo kandi kirimo abanyamabanga ba leta muri minisiteri zitandukanye. Twavuga urugero nka Edouard Bamporiki, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco n'urubyiruko, akaba ashinzwe umuco by'umwihariko, nawe ari muri iki cyiciro, ndetse n'abandi batandukanye. Bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,534,861. niyo mafaranga bombi bagenerwa buri kwezi. Abanyamabanga ba leta bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,434,613. niyo mafaranga bagenerwa buri kwezi. Hanyuma ba visi perezida ba sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika n'abanyamabanga ba leta. Bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe bikurikira: amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 500 y'u Rwanda buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga ibihumbi 300 y'u Rwanda buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba, amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, interinete na fagisi byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 100 buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 40 buri kwezi itumanaho rya interinete igendanwa, amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi itumanaho rya telefoni igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda iyo atangiye imirimo. Amafaranga akaba atangwa rimwe gusa, kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya 3 cy'ingingo ntagenerwa umunyepolitike mukuru w'igihugu uvugwa muri ingingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Abaguverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,434,613. niyo mafaranga bagenerwa. Muri iki cyiciro cy'abaguverineri b'intara ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, wenda dutanze nk'ingero nka Emmanuel Gasana, uyu nguyu wahoze ayobora intara y'Amajyepfo, ubu ngubu arayobora intara y'Uburasirazuba, ari muri iki cyiciro. Ni guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Twareba guverineri w'intara y'Iburengerazuba akaba ari Habitegeko François, ni bamwe mu bari muri iki cyiciro. Hanyuma mu gihe umuyobozi w'umujyi wa Kigali ni Prudence Rubingisa, nawe ari muri iki cyiciro gihembwa aya mafaranga. Buri wese akaba agenerwa kandi ibi bimufasha gutunganya imirimo bashinzwe bikurikira: amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 300 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba, amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 100 buri kwezi itumanaho rya telefone, fagisi na interinete byo mu biro, amafaranga ibihumbi 40 buri kwezi itumanaho rya interinete igendanwa, amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa,
amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni zigera kuri 5 z'amafaranga y'u Rwanda ahabwa buri wese iyo atangiye imirimo. Ayo mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya kabiri cy'ingingo ntagenerwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa wahoze ari guverineri w'intara usubiye ku mwanya wa guverineri w'intara mu ntara yigeze kuyobora iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Abasenateri ndetse n'abadepite. Abasenateri bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,847,609 buri kwezi. Iki cyiciro ni nacyo kirimo Senateri Evode Uwizeyimana yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Yaje kwandika ibaruwa avuga ko yeguye ku bushake bwe ku mirimo yari ariho, gusa biza kugaragara ko hari amakosa yakoze ubwo yaje gushyamirana n'umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe gucunga umutekano ku mazu atandukanye mu mujyi wa Kigali. Gusa nyuma y'igihe gito umukuru w'igihugu yaje kongera kumugira icyizere amugira umusenateri. Abadepite bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,774,540 buri kwezi. Abaperezida ba komisiyo muri Sena no mu mutwe w'abadepite buri kwezi bongererwa buri wese ku mushahara mbumbe amafaranga y'u Rwanda 35,000, naho aba visi perezida b'izo komisiyo bakongererwa 30,000 buri wese kandi buri kwezi. Niyo mafaranga agenerwa. Abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe bikurikira: amafaranga y'icumbi angana n'250,000 by'u Rwanda buri kwezi. Perezida na visi perezida wa komisiyo bagenerwa buri wese amafaranga y'u Rwanda 70,000 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi. Buri musenateri na buri mudepite bagenerwa amafaranga y'u Rwanda 50,000 buri kwezi ku kwezi itumanaho rya telefone igendanwa. Amafaranga y'u Rwanda 35,400 y'u Rwanda buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya 4 cy'ingingo ntagenerwa umunyepolitike mukuru w'igihugu uvugwa muri ingingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Amafaranga y'ubutumwa imbere mu gihugu. Amafaranga y'ubutumwa rero bw'imbere mu gihugu, iyo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe bagiye mu butumwa imbere mu gihugu bishyurirwa na leta amafaranga yose yakoreshejwe muri ubwo butumwa herekanywe inyemezabuguzi. Iyo ba visi perezida ba sena, ba visi perezida w'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abandi bagize guverinoma, abanyamabanga ba leta, abaguverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bagiye mu butumwa imbere mu gihugu bahabwa amafaranga y'ubutumwa abarwa hakurikijwe ibiteganywa n'iteka rya perezida rigenga ubutumwa bw'akazi imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo abasenateri n'abadepite bagiye mu butumwa imbere mu gihugu bahabwa amafaranga y'ubutumwa abarwa hakurikijwe ibiteganywa n'iteka rya perezida rigenga ubutumwa bw'akazi imbere mu gihugu bitabangamiye ibivugwa mu gika cya 3 cy'ingingo ya 9 cy'iri teka. Abasenateri cyangwa abadepite iyo baraye mu butumwa bw'akazi imbere mu gihugu bishyurirwa n'urwego bakorera icumbi n'ifunguro ry'umugoroba muri hoteli hakoreshejwe ifatabuguzi hitawe ku biciro biri ku isoko. Minisitiri ufite imari mu nshingano ze amaze kubijyaho inama na minisitiri ufite abakozi ba leta mu nshingano ze agena ibiciro ntarengwa bigomba gukurikizwa mu kwishyura amahoteli abasenateri cyangwa abadepite barayemo igihe bari mu butumwa imbere mu gihugu. Iyo ba visi perezida